Assalamu alaikum. Kuzi watukufu nga mrengo ibahati inu makatirulo nao yanu haandani ndubi ya monatanga harimwa ya mwananyasi Burgiba ikao hafariki. Mwenyezi Mungu yamnike mbebo insha Allah taala kama Mwenyezi Mungu abenti rangu jana uhunda leo ngari wonao ndongozi nji za mbao harmaze rezo sosio za husu mfariki wa Bourguiba ni konseri ka ungefanywa leo ni mwana nyasi Salimali Amir harima omji wa Marseille. Baadhi ngaonesa uka i konseri la di mwanrua ifanye harumrande hommage. Baadhi ngaonesa uka kejala dimu ye konseri inu ifanyiwa. Tikansi tifikiri tsangaze ndazi za ujitamuka harimwa imivayoyo miili demane kao tirengesho bahashi inu abaha ni jeni muziseni ni wa Komor ikao nyima zislamu ifasiri ya msuiba Henry iyo ndiyo nanzaoni juwe ifasiri ya msuiba imru yejiliwa ni msuiba mrufanya hauka kitu ladhimu ripuwe manyo ripu ritie hukapukani mwananyasi Bourguiba woimbanzi ikao harma ubanzi wahe hakaya bazima ne mwananyasi Salimali Amir harima ze sakara za majimbo za utamaduni za hensi ya hatu. Leo Mwenyezi Mungu hajaharenge eshiumbe shahe ikabo yarenge eshiumbe shahe mwanadamu raha kajadzihwa nge harma shambrofro raha katatsosisiwa hukaburini. Narijiuzise le suala haina mzima dasi sonti pia ritidhulumu ritambenabu eka mzima dasi zilande za mhunda ne karibu naye luzahe mwananya mwanzani wahe iske mrajo hima harma sakara za uzina kabla raha wanduwe jadziha wastehi yendaru nsu amini hauka ngabo sahaba wakati enrume nyitukufu ya hatu mtume sallallahu alaihi wasallam ya fariki hafanyansi hundaru zaiduku hondani kajaroha mwana hahe hafanya mezi 6 ya kamili. Abo leo nga mjiuziso au ni muziseni owandu wambao kangela dimwe konseri iremwa hahumrande hommage. Eske humrande hommage ndo kaleo mwananyasi raha karja mkafani ngarenda uramrande hommage haruma majimbo na mzino gamu ameni kaabo rita wa harumwenzia ya kweli ni uzise mwanama mwanzani wangu Salimali Amir. Eske leo Salimali Amir hajohunde courage kaula mrundaye karibu naye ezitowrende hai izo de ya fariki rahakar jam kafani
hajonde courage lewo ya he sur scène yareme gitari nsu amini kajajo hunde courage yonde mane kaulewo vaheya kaulu lakinga zijala mboka ngawe mwanzi wane miengwa nsu amini okaleo salimu no wandu wa encourageo ya ukai konseri nifanyiwa osikuwa leo unu ikiabu ngwanzao imwananyasi Bourguiba ikiabu ngwa una msuiba kabati msuiba ahu hoka msuiba ntiundaru na zentundaru hizo zo handisa osikuwe mwanadamu ya sisi waho dindini shati ndo wakati ya hafa ndo wakati ya saa zihwa yonde mana ramba onde ndaru ikendaru ija ibiri wanruju otaruha shakabla raha ndaru ya jaja wanruka harma msuiba halafu leunga mstanjabu ikaule unge ladimu rirensi o ye hipokrizia kikomori ya hatu karna ujua dolani baadhi ireiba haki emanana bawe namna nyende ngamwesheleo wakatoa na nyasi almarhum Faisal na mutu na Salim Nasoro waralo hicho harmale behe wala kandani o wakati huo azala sumani hapari hakandahu hakanzuani harimwa ngoma daini mrumsha rilani ramba azala sumani ye kanaroho bale o wananyasi watolo zeroho hahimingu zino harma sakara shaka tureje harmashesi wa shangazija yaja ya juwe za jiri ele ungar laniyo hizo leorije zinu za jiri zahima na nyasi Bourguiba rihimere zivali yembonzi rambeke konseri na irema bayo haki rendera mrande hommage ngaramba ukasumana zali hafanya nayi shale wosisi ngarifanya ondo na abunga tsingu mfanya le kosalila wilo asumana zali alifanya na tafadhali kwesi rirensi dangabu miengwa na manziwa yonde mana kao mimi binafsi ngamjilinza nyiso no ware mao uke konseri inu kejala dimu irema kejala dimu irema wakati toka uyonsi ila dimu wandu wa steki ye mwananyasi yaliyo haruma shamrofro rahayatsu dzihwa wandu wa steki wafati lewo tsiwono hutuba ya saya ya mdadza hangu mwanamsho hangu Jamila aliswali ya ungao mwono ke ladimu ye konseri ifanyishi wandu wamrande homage Tanzani mweshelezize mwanamsho hangu mdadza hangu ya ukaya juzibanu haina tomaha yufanya hauli wakaburijuha mbaba hae aliswali mtashiwa Mwenyezi Mungu na mrehemu hauli kaungesome wawe Qur'ani na mwanzoni muzi semane hauli ila ifanyawe namna ila ya turenga ze hutuba za mzee wa hae ya uya turenga majimbo ya yakaza uskuila mzee wa hae ya fariki shaya parao ezisilamu zontipia wende wa msome ya zedua ila nena mna mrara nde homage sha homage tinoke mwanadamu wa ibo ya hafange la dimorende rare mesware rimrande homage side namna hiyo pano si mazisilamu sontipia na ritafautishe baba nuhorande homage ya mwananyasi Bourguiba ndoka yala majimbo yaha na tena ngamzambondo nondo pisko tishia majimbo maili yaha rangu jana uhonda leo ngabo jimbo lambo au umaskini eo maskini uole jimbo hilo lamba hindi libenua
zetabu ikaunga zile mawe yensi ya hatu pia. Neze shida nziro ikaunga rienshio. Ani jimbo la msomo liwonesawe maisha enamna ladhimu ya kai, liwonesawe enamna nsi ya ladhimu irumwa. Tishia na jimbo la mbao ahadi. Nenamna yoyo. Abole unga mrengo kaya. Ye majimbo ya himwana Nyasi Bourguiba. Ti majimbo ya deyao. Ti majimbo ya tafwada wazaza hatu wanasha hatu. Shama jimbo ya usomesa. Mwanansi ya rohi harmatambu ya jitapilie ya utsombolesha ulado amana wa daula ya ukainamna waladhimu urume daula tsinde namna inu iladhimu hifadhi ya maraiya uwaninke zebahati za hao haina mzima dao. Abonga mrengo ke majimbo ya himwana Nyasi Bourguiba ya majimbo ya raladhimu ria conserve. Ria conserve ndondo ya kaziwa sawanea umkalathum wabanzi wenji ikawe majimbo ya hao ya ngao bazima no tamaduni wa hatu. Iyo mbabiyo ngami konsiya ukala adhimu rikonserve majimbo ya himwana Nyasi Bourguiba harimo tamaduni wa hatu yetarahiyo keyabo o wanansi wadushia o wana wazala wadushia wejua ensiyo urumwana mnahinri. Iyo ngami d'accord à 100%. Shayo nso d'accord nda yinu de soirée remao leo wakatika we mwananyasi ngujihundo harma chambro froid rahakar jamziha. Mwanzani watu mbanzi mhu Salimu Ali Amiri kazi tumjisa pisko mtuona umsuiba ikaungenuo ikaule ungondo ya zingare gitari ya shinde ya hunde haiba ya uheza ya teso wanada wajuka yabu na mizino na koti msuiba nguonda babi hosoni mwaye nsu amini kabunga msuiba hauka kartuanza rende hule shangabo hususuya na banu ritilo nyamiza redziha gamjonesa hadisi usikwe mwananyasi mnguna mrehemu adina ya hafa bahile beya linu lahe wabanzi minhum Salimu Ali Amiri wanti pia wajimobilize hahinri nduka adina hafuha manke ya oksijeni wamobilizo wanadamu wanti pia hauste hile tangala adina hautsahandrazi ejazila zitijiri na juzo wandu wao wahimilia zinu za dina wakoza lewo zinu za hunda Bourguiba waremao koti hinri yonde mana na kauna mbaka ngabo hususuya ritireho hambaze kweli banga ngam amini ya ukaikikawa imru karibu ikawa inde mwana mshwa aunde mwananyo wallahi Salimu Ali Amiri kajajo heya suirseni leo ya reme concert quelles que soient les circonstances kajajo heya reme concert shangabo matataliano sisi rituanzari ya kubali na baba hangasi harimo umjitamuko wa ulamu harabeze kweli ya ukangaziri sawu unuti mdungano nyiwa banzi nyonsi mwananya nyihafu homrande homage ti gitari kabla rahaja sisiwa hodindini ndo ustehi na mrenge mfano
ya ukabe jirikafa harmansi ye beramu yusisiwa haustehi o wafati ware mayensi imana nyinyi wabanzi wa hatu mlio banu lewe mwananyanyi ya fariki mwananyasi rahaka jadzihwa ngujihundu haru mashambrufro elewo ye kuraji mloniyo ya hoenda mwareme konser ya uzini sawandu eo msuiba mlonu ondau nchu amini kangabo msuiba hosoni mwanyi ni wananyasi kao leo nga msaidi yao ya ukai konseri inu salimu ngujola tsama pesa salimu ngujo fanjao salimu hasinyi kontra oui vanu kontra yo sinyewa shabahi ya hilu shambao exception da zinu ndo harma evenement douloureux hamanda yinu salimu ye mwenyu juo rapporte yambe uka non tina ujua nreme ye konseri nuleo wakatika uona jokandamina eri sakari ebanu mnyezi Mungu harengeshi umbe shahahe abo wakati uo kabati mru ya tujoba salimu haki vanumru jokane mwana hafu leo kaima pesa wahondana na perte eziliyo njiro yabo hinri engarita uo mapesa rahano la mwananyasi ya fariki ikekar stehi uo wafatiwa hahe ratumriiza ramsisa hodindini ramziharangu narikera dibangabo upeu ngabo khususuya ya ukamimi ngamjirengeyo shezawo insumrangeya donc mimi ngamiharmwe kote kao ngamremo ya organisation ya he soirée ya he concert plutôt ya salimwali ya merileo kabati namna mrajoshi la neleze ukaya salimu nge harmwa msuiba c'est pas vrai izondrabo tizamba banu ke kawo la mrondu zahe plus proche wallahi she salimu ya johe ya surseni leo timonesane exemple ya dina enamne kawo handi haji mobilize hajimuye wajimuye ema artiste wa mroni ababa hangaramba ndondondo hom fo adina uka adina hafu ha manque d'oxygène leo wajangu wafanya uzini c'est pas normal il a dit moi c'était au wafati wa hemana nyao quoi qu'il en soit rimdzihe rangu ingerendi harmasakara chatinu kaleo même pas imwananya singe harma chambrofro ou artiste kawe la dimike harmwe konseri ya leo ekatinda zinu zajiri ila dimike hakanda enaye harmwe saniyo leo salimu katuste hizo bahiba buhe wanu ikele ungwa mnikawo haki ya ukafanya kontra ya lor leo sonti pia tizione sabanu karkabla anya sumanazali wakati ya feswali na mutui na salim nasoro ya undrihanzuani ya kauzina halafu leo sisi rijuari la anijana shale ozinu nga riziba haki na riziye wanafriki na riziye uhusuisuya ya uka zinu ngizo njema shazila ngizombi na wale kosa zima nartafadwali encore une fois ngam répéter à mon message yamtza hangu Jamila liswali ya uka njajibiwa
wala mti solidaire ni message ya message huifanya au sens contraire ya haizo fanyao haina usiku mzee wa hatu usiku mzee wa hatu ya fariki hauli namna wendao humrande homage ngumrande homage haupara wanazioni wa dini waja wamsomeye Qur'ani kutumrande homage harma majimbo kutumrande homage harma discours abole ukeja kabla dimwambe ukangela dimwe soirée inu yifanyiwa haurande homage Bourguiba intinde homage ya la dimwe ya randewa haukaji kabla dimu ikehuwa nese exemple ndo kao siku mzee wa hatu ya farika liswadi ila dimu pare wanu wende wa heze majimbo shango paro wana zioni wa dini ya maulama go paro wa hezi silamu zontipia wende bala wa msomea ya Qur'ani wa msomea zekulu wallahu iyo nde homage mru ya randeo mkaribu naye au mru islamu hamadaye shatindo kale o wambukange la dimwe konserinu ifanyiwa haurande Bourguiba image no kartum rande image hommage plutôt contraire ya bungari yonesa ukanga siarma furaha sha msuba kartinu o piskunge la dimwe tafautisha fasiria msuba na furaha msuba da unu mwananyasi ya fariki nge harma shambrofro ila dimwandu wa stehi mfuoi wandu wa mzihe inge wandu wa juwa sakarihe na ringe mfano mijini hatu wakati mwinjinga rifi wao waundi yanga banzao bare matora bosku au bare maukumbi au jaliko zohanu lewa nari ya lewa nyindri ndostehi ye mwanadamu ya fariki nale uo ya toste hilwa hinri nema na nyambanzi hamadaye yala dimu ya jihunre harmaseni nzima lewo nda ina heka kajandi hafariki ya kakabazima nda ina natu hamsta hinri ntu amini mimi personnellement ya ukangabo msuiba hosoni masali mwali amiri gamjuwa izu wandu wajuja wambebano batsamba salimu kati harma msuiba shangam assume ngam assume puisque tu onesaba nkawoi mkaribu mwasalimu hakawoi mwana mshoa au mwananya au mjomba wallahi salimu ali amerika jajohe harma sen hajofanya panda un mois des entu mengomine hajofanya msuiba wantu mengomine inge andi harma sakara shangabo hususuya yauka Oitindasi, oindasi. Ukatirenga mfano wa dina bana. Ngona mrehemu. Salimu hakaya mwengoni mwezentibe. Wa hafiliha. Ya wandu respecte umswiba. Na mwanese ukaya dina hafua manki ya oxygène. Awela di mwandu wakema solidaire. Ima nesku ila kafanya zemfaidazi ya kawania zembwana zilende dabo ya kazembwana adina wala wa shimroni na renti babanga wakati kaunga mripuseo mrichongeze na mbere realite Bourguiba ya kamumroni salimu kajajohea harma concert leo kajajoka harma concert leo shanda boya kawo motum safarini donc abo kabati problème ngam jojo mes concerts panukale wo Bourguiba handi hadzi kwa yenda ruibiri oui la moindre chose carte jo on a armas problème zino shema nale orange ya armas problème ino c'est que Bourguiba ngo jihonro harma chambrofro rahaka jadzihwa koma lewo mruje salimali yamir artiste ikaungari mrespecte wo leo yatu juo stehi uwafati wahi mwana nya artiste hamandaye na abo jana hajua hastehi ma artiste
wananya wayakawo karibu naye au wayakawo wa mji mzima. Donc abondo bahanu ila kaongela dimu rikubaliane ukweli, ritihadalane, rijue fasiri ya mswiba nungongo nziro vanata mwanadamu yahya nambwa ekaye mbaifu yetsoka harma mswiba pendant quelques jours hata joka ushinda yajireveille wonde yonde embwa ya hafa kafadhalika mwanadamu yemru yekane mbuzi au yembe yifu pinda mrutsokoza kafadhalika mwanadamu hamadaye. Ama vanu omfuwa Bourguiba ngu harma ndongo mbili mimi tinjia harma ye konseri ya leo ke konseri inu kajala dimu irema ila dimu wandu wa steki ye mwanadamu wandu wa mzihirangu ye vole ya bili nde ya majimbo majimbo ya Bourguiba yo msomo ngela dimo ya konservewa ngela dimo ya kaziwa puisque majimbo ya hikajaka udea kajaka tuwe mwanamshe nguo shama jimbo ikao ngasina ngauna faida kuu hosoni mwatu mimi tishia majimbo mayilile jana na leo tia vumbu abano ngabo maskini ngabo ahadi majimbo yao yo mayili yanitosho namne kao mimi tijohanze majimbo yao masakala muhadu wayatarajamu haluha ya kizungu wanduwa yatie namne kao wana wawone mirongo ikaundo Bourguiba ya kauyamba. Donc majimbo yaungami d'accord yokaya konservewa puisque majimbo ya faida majimbo ya msomo ya ladimu haina mwana haina mkomori yeshilie majimbo ya Bourguiba nguhundano na faida tisa wana majimbo ya bandi wandwa jina ya deyao ya toao wanasha tuzenguo shama jimbo kao ngaonesao zetabu zire mawenzi ngaonesao namne madomana walo wapeu nenamna ya kaula dimu domana ya fanyi harmwenzi ya nenamna ya la dimu yensi ikonsiderewa. Donc opanda majimbo ngela dimu ya konservewa iyo ngami d'accord na ngela dimu ya kaziwa puisque ngaona faida yo msomo majimbo ya Bourguiba yo msomo banu nartafadhali banu dépense yo mrujo honda na perte ne perte nda harma wakati amanda unu quel que soit les dépenses wafanya leungo fanya shughuli admeto leungo lozwe mwana mama ngolozwe mwana hufanya zi dépenses pia hupiha huajire sali tu as fait des dépenses énormes hujo wakati ulauo yala di mwanadamu wa jiunde arme sali hufiwa ni mdu wa haifami hufiwa ni manzani wao. Est-ce que ngojoka yansu kaya bala tifanya dépenses za 10,000 euros wakapura maele na tibe na rovi ngela dimo zingoma zila ziremwa eshaula shila shaliwa. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sonti pia zuri hunda sifanya ze dépenses harmazema shughuli sifanya ze ngozo tipia no wakati mru ya jilani msiba mru supprime iyo perte kao kutina shwa itondo tokango ziyo shughuli quelles que soient les circonstances. Donc iyo ndiyo rakaula di murirenge sawana inu ngarkubaliyo kasalima sini kontra mais en aucun moment nsumnika haki le fait yoke mwananya artiste hamandaye ngujihundo harma chambrofro lewo ngujihundo harma sen na gitari na uheza na uzini sawandu wakati kawe mwananya artiste hamandaye
ya ladhimu ya mwakompanya harmwe concert ya leo ikenge harmwe chambre froid. Non, c'est pas humain. C'est pas humain. Narirenzi karna ujuo renga mapesa riyakaze boitwa juu rambuka mitsatifanya depense yabo ngamfanyo mbabangu hafume satifanya depense abo ngamwendo nare metorabu. Non, ye msubangu ndababi yabo, ye imani ngionda babi yabo, ye hikma ngionda ba, usilamu ngionda ba. Ufiwani mbabaha wanafunga boka mitsati organize soirée satifanya depense abonge la dimone ndena reme soirée. Non, uo peu uo mavu imani. Donc mimi ngami harmwe kote kao nti d'accord kasunjibia je ne peux rien faire. Shangami contre ne concert ifanyiwa leo ni Salimali Amir ukakatsu onesa imani harmwe ma artiste wananya ngurumio ila min baladna hadha haswa wayatoka woi tiwahahe abungu fanye soirée. C'est ça la réalité. Iyo ne kweli hokat samba banuke kaola c'est un proche à lui. Wallahi Salimali Amir kajajo fanye e concert la leo kajajo ifanya hajo annulé au ya janabi fasiri yoka ekale oba jirikafa harmansi imana drapo sisi wa wontinri dabo wanadamu walona mswiba leo mimi ngamo mstei Salimali Amir piskom yetimro daraja hangu amjoka ye mwengoni mwa banzi wa huu wa hensi ya hatu shela dimu ya stehi ye mwananya artiste hamandaye ya fariki ya liyo harma chambrofro wanduwa mziherangu ya tambia fanya depense ya tambia sinye kontra nsu aminika izonga zinjia wohari yabo upande wahe majimbo ka haramu au tiharamu miti mnashoni wa dini tina ujua nambe ukabanu jimbo haramu au tiharamu rahanja hondo banu yabo abo wanazioni wa dini ndo wajura mbiazo shamiti janlani nlani ye konseri ya Salimali Amir yefanya leo ukati haki katuonesa kange na mswiba katuonesa kaola mwananya mwengoni mwananya wabanzi wakafsakari habazima yaka urema bazima ndainaye ya joladimu ya kenda inaye leo iladimu ya tumstay kwezi wandu wadziherangu na renti bao wo hususi ya unu nguo mziro na minga mlabu wallahi shi Salimali Amir ke kaola mwananya wala artist mkaribu naye wa mji mzima Salimali Amir kajajore me konseri la leo wote ubanguzi wana nkimenyo de realite Simone Sano mfano wa wakati wa Adina ya fariki comment il s'est mouillé, il a mobilisé tout le monde et cause Adina ya fariki yoka manque d'oxygène imana leo ya tujua ya rumia umswiba uo ya urumia jana harma Adina ya urumia leo harma Burgiba hili mimi njajo unrero mwanama wambwana nzima au mkaribu mani mwanzani wangu ya fariki osikuyone de harma Ngoma njajo hunda ya kuraji hiyo de mwanzani wangu au nde mwanama rilio harma chama nzima rilio harma mbwana nzima ya fariki ni hunde kuraji njuene de harma Ngoma usikuyo uo kabla rahare jamzia umswiba andula dimu respect nsundaru ila dimwe mwananyasi wa yadziwarangu shangabo hususuya wa mjiwa yezi na usafarini inde juwe wabana
na abo ndo banu balo hatwari wananyasi walonda una ile o il a dit moi je mettais à la place ya Bourguiba et comme zima balande ya hafa hajore me concert est-ce que le ongwa mwini ya uzabari hindi ko Bourguiba ola sawa nao cheka ola artiste ola mbanzi mumroni je le dis bien na tsenanga mu assume ngam pesezemo e kaula artiste mumroni wallahi salima li amir ka jajorema ye concert la leo kajaju irema leo e kaula mdu karibu naye kajaju irema leo Bourguiba msafarini au ya janambie omsubalo nuo omsubangu ndaba omsubangu ndaba bahina tafadhali baba leo ngila dmor kina wakati risubuti ritowe ondwa dingoni harmwe matsuya haturizambe bandu yabontu generalize wana omroni pia shanga bobandu ikawo considere ka wa msafarini wa moroni wa heya ne langajiyo abo wandu omroni pia woti wapewu au woti wai au kwa naze fikrambi hizo shabandu ya hawa hanizo bandu ya hawa hanizo leo sisi wa safarini ngarumili wao haruma tartibu za peu hamada zinu haruma tartibu za uonezi hamada unu yende maneka moi mimi personnellement ça me fait mal au cœur gazin tabishao bandu ya huwandu wanu wansipia leo ambao banu ukasalimu ngena haki ya reme soirée juzi mka condamné azali zabari hindi juzi ya zina ya fai swali na mutu na bapade haundi hanzuwa na kauzina sonti pia rem condamné ramba yimru wa peu baila dimu ya rejei ngazija ya jia juwe za jiri wanti juu shaka jajoda ki wakati kawo damu itiha ya baki harumwa sakara ye zina leo nga mjojua ni condamné azali leo na bika Salim Ali Amiri la raison non il n'a pas raison Salim Ali Amiri ngutso commettre le même erreur niyo azali fanya katsustehi o azali kajastehi o wananyasi ya watu wa zeroho leo Salim Amiri katsustehi e mwananyasi Bourguiba wa wanadamu kawonti pia wa mazisilamu rala di muristehi wafati wa hao donc yenda maana kama mimi tirenge wakati unu njeni laani enamna Salim Ali Amiri ya procedeo ya fanyao ye soirée inu leo na mbukai Salim Ali Amiri ngufanyo nai na tena ngufanyo nai haina mndu jumsedia banu wandu wa karibu naye gojojuambe o izoanzoambe bosedu Marse Mohamed ngamujuo e maana ufasi umnika o haki ndabo yakaye mumroni hamadawe panabaha e réalité garju yamba il faut respecter les morts Utsambe hunu tino Stade Bomeri, utsambe hunu ti Alliance. C'est la même chose. C'est la même chose. Et moi nanya si afura hakaja dziwa. Vanu se dépense na relewane. Bosse du mari se dépense. Le wad meton nsu hombe yazi uhunde. Nsu hombe yazi uhunde. Le ukaza shughuli ya hema na mshwara au ya mjomba. Hufanya tous les dépenses. Tous les dépenses. De 20 000 euros, de 30 000 euros. Hupiesha hula. Ezitorene habajabajiri msibe wakati huo.
wa mzima harumwe famille hujomba na rende harumwe zengo marnira shaula bat satisfanya dépense c'est pas vrai kuja jozifanya c'est pas vrai kuja jozifanya okasonti pia ngaziri unrawo perte jainu nde perte ka umruila avec fierté mrambuka ngamitiari ni hondane na perte shanga mstehi omsuiba wakaujiri zuri hundra harma miji hatu zuri hundra harma zifamiza hatu si ukaze mashughuli rikaze mikatebo ziho ripi harifanya zengozo nsipia rijiriwa ni msuiba si udiwaza rilatsa rirenge ribe homisirini rizia isakara pourquoi emana tufanya ndino rifanya dépense sawa nazi nuzafanyiwa leo karjamba salimu kaja fanya dépense hasimi kontra shema pesa yoti kairi rahane mananya kairi leo kale ungu nikiwa honor haukangu respecto wa fatwa mananya rahano kale wo ngwendo ya bushe ze dépense ifasiria perte hindi kamrantsira doka vanu ramangaranzao daula haki na ribimise réalité puisque van sont pia ngari di contrarier e kale unga revendiquer daula haki ndayinu batike mwanziwa na miengwa karjama garjushinda vilibeze dépenser afanye chape vanumru doula perte vanule wajojo remesware ye conserio kabaja famdu ya hondane na perte hajo assume perte pourquoi pas leo yato assume na leo inu ho assume perte inu ingio na tafsiri hajo jomba sonti pierre jole wa kemana leo ya hondane na perte dum suiba wa hema nanya abongio justifier ila perte ya ila ngio honorifique na renti doka babu baba sonti pia haina mndu ngenembea kilia ritije rudamba kavanile woinge na haki shawikatina haki non le kosa lo dzima ilo azali yafanya nzuani kati waba pale ilo ndilo leo Salimu Aliamir yafanyao harumwe mwana Nyaburgiba Salimu Aliamir katina haki anoke moma ngamjoka ngabo wajuja vanua dei. Mais j'assume pleinement Salimu Aliamir katina haki conseiller fanyao leo Marseille ngufanyo mais il n'a aucune raison katina ou justifier na minga msubutina bika katina msuiba inge ngarkazao yabo iyo nde intervention na kanzani fanye ban juma rangundo sikwa jana izila wanao le conseiller Salimu no mufo wa Bourguiba yoka na rikeravi ristehi lana adiba vanumana ma seduma mimi leo ngamomba Mwenyezi Mungu utife Mwenyezi Mungu na unike murimle sha wallahi namna nujua kujeju kufabaha ni hunde courage ya haruma swali njeju hunde courage yo wenda we mwanzani wangu rujula nao haruma rezo sosio njeju hunde courage ya wenda haruma swari nedena zine na bufariki njeju hunde courage yo bekwa tsindi hati ulwebiye ikati undu perte zabarindi no tistehie memorial narkeradi njambani kwa jahula zebie vantionesa ka hasara nda yinu hasara jainu ilo justifier Salimu Aliamir ila dimu ya jikonstituye ya respecte mwananya uwo mwananya kawe ila dimu yake hakabadzima leonda ina ya harumai konserio ila dimu ya tsomranti ya ziwarangu 3 jours c'est pas beaucoup de temps tsundaru vane mwananya siraka jadziwa nge haruma shambrofro nyamjonesa example mimi tifio banu ni mjoba hangu wakati wa corona hakaruma chambre froid pendant 3 semaines
Ukarika na intention ya ukaranzere radie komori. Njaka enda haruma sakara. Njaka wenda haruma sakara. Hatarajeri mzihe. Izo mru ya jofanyi wako ze mru kazi fanyi ya mruaji. No. Uwa karibu nami kwa jakara masakara. Yonde man namba uka vantilu ukamana vanle ukendraru vanle ukamana nyasi tutonde ya mzi. Ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Shakar jamziha ngi harama chambro froid. Ah, vanarele wanando nja compare Azali na Salim Ali Amir. Narele wanando sambe acte Azali yefanya usiku waba pale na feswali na mutu na Salim Nasoro wananyasi watolozero ho ya bakinjuani ya kajumozi na sursen ramlani ukayeka na roho izo ndizo leo laniyo yoka Salim Ali Amir la dimia stay artista mandaye mwananya mwanzani wahi yakamkaribu naye ya fariki ya himea ziwarangu ya himea ziwarangu. C'est la moindre chose. Chanja mkompare na Azali mnyezi mwone ni pwene shari Salim Ali Amir nga mumjua rangu 78 harumaze mbwana zinu abo mwanadamu ni mjua ze lebumbo la hahe loti sawa nila Azali she erreur Azali ye komete iyo ndio Salim Ali Amir ye komete olewo na iyo kaijamjisa pisko ye mndu ikaurika humnika rakamwana kaimru wa imani rakamwana kaimru wa manza hikma. Donc nartafadhali sinajua na beka leo sinajua ni condamné hunu sur le même erreur njeni applaudisse hunu. Non. Inge yonde intervention na kanzani fanye banu nlaniyo ye prise de position ya he maintien ya he soirée ya he concert ya Salim Ali Amir uskwa leo wakati kama mwananyasi ngujiundo har mashambro froid uka c'est pas normal abo kabati usilamu kabati mswiba wakati rulo nongu Mwenyezi Mungu nalipwena shari rido stehilana hina mwananyasi mzima jofariki wanruwa mstehi. Voilà, hizo ndizo mimi na kanza nami. Assalamu alaikum.